Pak Gesi hai ke pegah haba menyauri nang hanapah rumah. Tungku Junaidi hai pegah haba menyahanapah urinang rumah. Buno poleh telung berangkat kena mak. Lungkeun bak bundai rumah. Sayang. Pursan permohro kuilu. Lungkeun bak bundai rumah. Sayang. Abang jaile be. Abang. Ho malamnya. Long pegah malamnya di ulim grong-grong capa. Idang ba abah pintu mak motor ibai di supir, motor yak tunglung di supir, dikeun ba abah pintu. Abang pelehun be. Wate kena buka pintu dengku, itanyang tiga tu. Abang na abang oh malamnya. Long jawab lon won tu sekitar pohle karena malam singah long diluk semawe. Adik preh abang be. Get abang, nikalan mak. Mangat ta pegah haba, tekem-kem ada tadu pakon di rumah pah dipelih kedanyo. Aci mesti sandai ji buno mak long berangkat dari rumah hana pah pelih. Dek, long ya le. Oh. Aku ada awak. Di malam dawa. Tang nalain ah. Ana apa nalain ku ada awak lo ana tahu tepu bi. Nah aku dengar ron bak gop pegah. Memang kajarung dua rumah leweknya. Wahana pahli menyangalu. Hai kah pakai menang pikiran ke gelung? Oh, tiak rame urung pegah keron kaleweknya. Bak YouTube nak tu meron. Nedu ada pelaminan wate di Aceh Barat. Natingan. Mak menyau ragam nyan model mak. Han selamat lako mak. Maka uragam, uragam yang lako kuat mepepet. Bak duk ya gu. Wate kalian HP dari perumah gum tak langsung pakai. Karena rumah nama malaikat maut mak. Maka mak berjut ke perumah solehah. Dan dakwahnya mak mulutnya berkat urinang lakai maah ni. Nyo ketapah panitia. Tengah tak pegat sunujuh, tengah na urung kawin. Cicok pempeng likut dia hitung ke dia. Kanyo tengah na sunujuh, tengah na urung kawin mak. Tahid. Mak mulutnya tak terlepas daripada urang inang. Sang menyahana urinang hana jadeh pegak mulut. Memang yang pedang panggung uragam. Memang yang pubereh terata uragam. Memang yang mengkhanduri urang agam. Memang rata-rata uragam yang pubut. Tapi han mungkin nak khanduri seandainya hana urinang. Maka dikatanya mak. Lam gampung lagi rupa bersatu padulah untuk menciptakan sebuah keberhasilan. Urang agam bek sok mok, uragam bek sok behe, uragam bek sok seakan-akan draw yang paling hebat. Urang agam hebat, acara mulut hebat, acara dakwah hebat dikarenakan urang inang. Bahkan menyebab mulut longkalan, bak khanduri longkalan lebih le pahala urang inang daripada urang Dek, si jawab. Yang magun mulut buno ayah pumak. Beraya tu. Yang magun mulut buno ayah pumak. Yang yak belanja mulut ayah pumak. Yang pih santan ayah pumak. Yang giling ayah pumak. Yang bau melasah ayah pumak. Yang pajuh ayah pumak. Bandua dimekeun. Neu ayah pagi si buno nalung kalen bak salah siro snap urang gampung grong-grong capa di pelumah baklung tengku 4 mulut yang bunon temalam drone dakwah. Masya-Allah hidang dalam melasah cukup le. Berkat so tengku, berkat urang inang. Uragam putra igok nyan ni kalen mak. Pakal long pegah urinang, kalau puja-puja urinang ku acin kalen. Pahala urinang. Getulih bak seun kertah mak. Capli sekilo, bawang 2 kilo, awuh 5 on, lada BO, manok naik samping rumah, kameng 2 kilo. Getulih mak. Abeh getulih menandum ke hai lako. Lako tengah duk bak kedai Bang Him. Abang. Go lako.
Beradik, abang yang belanja lah niat bang. Kepuh, ke mulut lusakan mulut. Abang jak 4 kali lon tulis jak siap belanja. Adik, 4 kacok pen 1 juta, nyan urusan kah? Ilung hai kau fikir jak belanja. Mangki balung hajuk ke me Honda, kapakat sini sampai rumah haji kerja me Honda. Kajak ngan sini mentang kedih merdu atau jak ho jak belanja mak. Berangkatlah mak. Neuri nak. Bak berangkatnya mentang duit ikut Honda mak. Terus upasai ni kalian pahala urinang lom ke mulut mak. Bang, kertas saboh urang inang payah tat ke belanja lagi tanya uragam. Menyatanya uragam mentajak. Hai, 4 kertas kabuh dia. Punya kali telefon lu, cok mentang tu. Padu habis. Urinang mak saboh bawang ke pilih. Ubud tak bawang ke? Nyoh hanai temang lain. Ngan bawang gop nyan murusan mak. Bawang putih ka kuning ke? Bawang putih itu mai kuning gara-gara urina. Dia awak mekat pokoknya saya urinang ya belanja muduk-duk ati ka pelih pulom ka anyonyo. Pulam bai depunyo ka ani palih bacu ka anyo dumpu barang kanyo hanai beres ke pegah. Nyo leke maah mak. Dia urinang watai gak belanja tapi kadang-kadang cukup mesyap. Nya menyagak belanja ukut di uragam belanja ukut kemunah belanja ukut. Padum 3 kilo. Engko gemunya padum 3 kilo. 20 ribu. Oh ka beres. Le 8 jut. Urinang hana mak. Katrip sang gara-gara kok nyan pegah katrip dengku urung-urung samping sangka bro ungku nyan mata-mata ka kuning mak kadang-kadang meno lake maah mak nyo lake maah mak dengku nang jaga nimit tu bae pegah haban tot hat dengku boy duk bukan ada bikin ku. Ini mangan duk. Makaji baik bengai-bengai ke dengku rumah but. Tek hek bikin ron. Makaji dak kalau wajah-wajah dengku rumah but tuhai. Dengku-dengku semua but jenis kalan. Tuhai umur 28. Hi 68. Nyan mak ai rumah umur 60, hi 70. Pakon anak ke pulih dengku nandum. Itu dengku cerikek babah gede. Rumah but nyonya model. Mak makaji bak belanja upasai hang bijak urinang Nabi. Tempat yang paling le jin, tempat yang paling le iblis nyan mak lampasai. Maka menya urang agam yang bertanggungjawab, urang agam nyan lah yang yak belanja rumah mak. Nyala kemah. Urang agam ba galon i. Urang agam yak pesot pusat listrik, urang agam yak belanja, urang agam yak belu, urang agam yak belu au. Nyam nandum kewajiban urang agam. Bahkan menyolam agama dengku nyola kemaah semerah gemesa urusan uragam nyo nacan sang habis awak mulut bak grong-grong capanyo dawa uri kampung tu sehingga urinang bu nandung survei membuktikan pakan urinang lawet nyo dengku lebih tua daripada uragam umur gemu kawin sama-sama 20 tahun tapi waktu sama-sama umur leh 5 urang inang katuahi uragam mentang membuk-buk muda. Pakon karena urang inang berat bak beile urinang diulim na yang jak-jak ublang. Urinang diulim nayak semula. Urinang iulim nayak ke muka. Urinang imulim nayak kok padi. Insya-Allah. Sabar lagi bak long cuma. Uragam diulim na yang dua bak kedai kopi. Uragam diulim na yang preh-preh rumah mentang. Na yang laki-laki fi bak rumah mentang. Beres. Nya laki maah. Lawet nyo takalan urinang ka sayang tu. Igot nyan wateraya perut ikaraya perut. Hinan makan cukup hek dengku sekurang bulan 10 uro dengku. Geba dengku. Lakok hana fikir tepu gekeun lam jeu. Tak gura ka rumah ke. Kalagian abi-abi gekeun lam dengku ke rumah. Rumah ni apa-apa hek bak but mengandung hek. Kok ada depu dengku kurasa nan rasa kan rumah longgu. Man kok ron yang hek dipegah bak lu hek ilon mak anu phone nyola ke maam. Poh 8 malam ni heuy lu.
Abang putra adik sakit. Sakit dik, sakit perut. Kado ke dik. Kon karap lahir. Mak cok Honda ayah tuan poplu mak. Ne bayang dengku, poh 8 malam sakit, poh 8 bengah baru lahir mak. Malam nyan poh 2 jerubang roy mak. Godon ikai luar aku duk aku gitu biat lebidan ke kene bidan Tengku Junaidi tamang siat mam nyok tamalung lahir ju hancit tengku duk samping be ilung yo ku cik kurang melahirkan lama te bidan bak melahirkan kan dia bak pegat hanapi ya lagi akibut mi poh 7 bunga tamang bunda taplah kedejit rakeplah dia tu itanya sikin silet kenang ya dijiplah perut lam nunggu mak poh 8 baru lahir sakit yang sangat luar biasa urinang bak nyan mentang nyan payah mak buat belian 3 menyauri nang jamun tet batai-batai lam cok batai peduk babak perut lam yak layu dra babak kompor lam hai urinang jamun urinang jino hana tat lagi nyancit hek tak je urinang nyai gok nyan anak urusan gok nyan mak malam hana tengut gara-gara ngan anaknya mimik malam sampai pukul 12 mentang mimik anu samping mak bak tengah ayah samping rotno dia anu tip malam ikli wate malam ji hanai wate uroi menjaga ikli tabe gekun tiga gabuk mak abang kalen ya abang ayo dengan udah kaya urusan kaya dia ju abang mengandung lom gebuka mak cini kalian uri inang hek luar biasa tapi mak gepegah lam padum boh hadis laki maah uri inang apabila ge mengandung ikhlas hati ge mengandung anak ikhlas hati ge melahirkan anak insyaallah uri inang nyan akan merumpok syurga ba Allah Subhanahu wa taala tu rumah gepuo bahan-bahan bawang merah gepuo capli buno mak kamu lai Ruk rumah gantong dengan bajai buhu rinang sap gantong dengan bajai buhu watelu gantong dengan bajai buhu kenang bajai dastur di bajai dastur nyamak taku biraya kamu lagi kau nyan gecok kena alat bacu gecok kena alat bacu gecok ke dia alat bacu tapi hantua getuk nyo mak menyahana getuk meruah hantua ke mak deura gambak ke dia geduk dia urinang sungguh hek maka singah mak lam syurga rame ureng alhamdulillah tapi ingat mak yang pertama ron syurga ureng karena kunci syurga ureng inang na ba ureng ureng inang yang tamang syurga ada 3 tat keibadahan tamang syurga ureng inang menyahana takzim kepada jadi kalau lakoron kalau naju lakoron nyangkenyan yang mat kunci syurga nahi ladom diurina agak palih dengku gua lu tak pegahnya dengku lakor ge pegah dengku bunonyo yang mat kunci syurga nahi tagai lagi awak mat kunci neraka yo tapi ada pih menan baik negengke ni kelako yang mat kunci neraka mati ni gepoh mak mi sekalian yang dimuliakan Allah truk nebah khanduri kena umlasah na urang meselawut buno na urang mezikir buno mak rayut tat faedah tak pegat mulut gekeng selawut mak cuman lung kalan agak beda selawut di PD dengan selawut Aceh Utara ni maaf menyekamo di Aceh Utara anak umit ubud-ubud mediki radat 2 dro kadang-kadang rata kampung 5 boh kampung ke undang ke you mediki mak du padim-padim boh banja mak meliki
Anak miat gampung su. Ikun lagu mak. Nastaghfirullah ya Allah Allahal azim min kulli dhanbin ya Allah azim minallah. Ijuk bak gampung B mak. Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir janjungan ne pandangan dunia ni bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan sudah tak rupa ya Rasulullah. Habis lagunya ijuk bak gampung si mak. Allah Allahu li nikmat wali molai molai sallu ala hadzan nabi Muhammadun sallu ala. Habis mak ijuk ba urun Tuhan karena kamu nak sabah banja urun Tuhan tek tua Tuhan tu perti yang duduk iku yo tek tua Tuhan je mak perti hana lihat lego duk sabah banja go nyampi hana tun mak meliki Nabi nu Nabi nu Nabi nu langit nya urut dua-dua mak pada tak kat sayang dah kalian mak digo tandi tapi semangat untuk berzikir, semangat untuk maulid, semangat untuk muslawud sungguh sangat luar biasa mak. Long pegah sabah sejarah leke maah nyo kejadian mak wate masa Khalifah Malik bin Ridwan nekalan yang taniat ke maulud, yang taniat ke selawat Nabi mak selawat Nabi beuk sagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tapi bisa mengguncang arash. Anak-anak muda yang golam na perumoh menyeperlai berbagah na perumoh muslawut mendapatih long Pak Geshi menyala masalah dalam kampung muslawut. Orang inang le masalah ngan lako muslawut. Anak miat menyala masalah ngan orang syi muslawut. Orang syi menyala masalah ngan anak miat muslawut. Mak long dakwah uronyo tanggai 2. Tanggai 2 bulan 12 hantu ne long kembali atau ne telefon long. So yang petimang selawut mak si uro si malam insya-Allah gebi kemudahan udip di Allah Subhanahu wa taala. Yang phone so yang muslawut 10 gebalah di Nabi 10 ge. So yang muslawut 10 ge gembalah di Nabi 100 ge. So yang muslawut 100 ge getulih bak keneng urangnya 2 perkara. Yang pertama getulih gepegadah dari sifat munafik. Yang kedua getetapkan urangnya menjadi ahli syurga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selawut mak lon kalih long rasa selawut. Baik le long pegah kenan mak. Long pegah wate masa Khalifah Malik bin Ridwan. Nasiro anak muda mak je kuda. Long lagi bang patah je dibacut. Kuda anak mudanya mak. Bang patah awal kan. Dua ngelong je. Perehan ke. Jet. Kuda anak mudanya mak. Rupanya tiba-tiba kudanya gurangsang mak. Wate gurangsang kudanya iplung siga saho. Itamong dalam kota mak. Anak raja tengah jijak mak. Anak raja tengah dijak ngan ilewat kudanya mepok ngan kuda mati anak raja menggila kuda mak. Gedepu tu dia raja. Geken bak pengawal. Pengawal. Tacok tiat anak muda yang pupuk anak long ngan kuda. Ba kena. Uronyo jih ku pancung ku kuah taku. Itu pu dia anak mudanya mak. Ipasrah roy. Ikun bak pengawal. Lung yang pupuk anak raja. Walaupun lung hana ku sengaja. Mak ngan ayah sekalian. Cok diba bak istana. No iba kira-kira merdu mak. Ijak ngan unta mak ditarik ji beu ijak ngan unta. Wate truk menan mak lam niat putrai keun mak. Bismillahirrahmanirrahim. Putrai keun bak niat ni. Ya Allah, seandainya long gepeluh di raja ya Allah. Seandainya ya Allah lun ya Allah hana ge hukum mati di raja ya Allah. Lun ya Allah akan long niat ya Allah merumpok mulutnya ya Allah akan long khanduri ya Allah akan long undang anak yatim akan long muslawut ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menan di melake ba Allah. Mak nekalan dalam sejarah gepegat wate merumpok anak mudanya dengan raja
putra kejadian raja yang bunuh bengih tekim-kim nekun ba anak mudanya. Anak muda lung hanali bengih ke gata, silahkan gatawo lanjutkan kehidupan gata, hukuman hana jadi lung bi ke gata dikun de raja si gata. Tapi segolom gatawo acika pegah bak lung beuk bunuh segolom ku kah lung cukup bengih, segolom ku kalon wajah kah lung cukup murka kah, bahkan kuno poh mati kah. Tapi watai ku kalon wajah gata hai anak muda, lung menjadi luluh, lung menjadi takjub, dan lung han mungkin ku poh mati kah. Pakon hai anak muda kah menan dikun dia anak mudanya. Hai raja, hana lung ken pulain, hana lung nit pulain. Yang na lung nit secret sagai apabila drone dipebebah lun hai raja, lung nak muslawut ke Nabi Muhammad, lung nak mekhanduri ke Nabi Muhammad. Mak siro anak muda gupai bebas di Allah karena selawut ke Nabi Muhammad. Bak saboh cerita tu dengku la kemaah. Bak saboh cerita tu dengku nasira urang jak ulaut dengku. Igot nyan pelupah bot dengku. Kerja bak bineh laut. Igot nyan asai pasang dalo gekun sallu ala Muhammad. Sallu wa alaihi taslima. Sallu alaihi taslima. Sallu alaihi taslima. Igot nyan tingat gemeno dengku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka sampai-sampai gekun dengku sallu alaihi wa sallimu taslima. Putra kejadian dengku nyola kemaah mak ngan ayah sekalian. Truk sira urang santri mak. Anak-anak mi beut inak koh laut mak. Inak jak pulau ji. Watai dengar gok nyan gekun sallu alaihi wa sallimu taslima, itegur di santri nyan puikeun. Hai urang mekapai wan yang roh ni pegah nyan salah. Itanya meno cara muslawut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh menana. Berarti yang longkeun murau-urau lewetnya salah. Salah ke santri nyan. Ialah kapai santri nyan mak. Ijak kapai berlayar. Na 200 meter ijak kapai mak. Di urang muda buno yang tengah muslawut buno terkejut ke. Putra i pegah dia anak muda buno. Handa tinggal kule sallu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Mak lam sejarah gepegat mak. Geplung urang nyan dia tanyang bak anak muda nyan tanpa terasa gok nyan geplung ateh iya mak. Ateh iya geplung tu. De santri nyan watai kalan ikun dari jauh. Santri putra ku kun. Allahumma sholli ala Muhammad fu sallu taslima. Ikun de santri nyan. Pu yang galak ro ni juga. Ro ni paling betul daripada lu. Pakon ateh iya je gejak lagi gejak ateh aspal mak. Gepe keramat di Allah Subhanahu wa taala dengan selawut. Mak dengan ayah sekalian, lung kalau lung rasa kelebihan selawut mak. Dalam kemah, lung pegah cerita bacut mak. Lung anak lung watai anak phone mak. Bunda watai melahirkan anak phone watai raya perut jih mak. Sabi-sabi laki mak, boh pukat tip malam. Eji hawat tak boh pukan. Asai ka malam, abang pukat. Dek tak belum 3 kilo jujut, ka pegak kero. Loh aku tem pegak kero. Pokoknya saboh. Ike tiap malam jak mak. Ngon Honda yak blow boh pukat. Putra kejadian. Ilung biasa mak. Watai jamun-jamun golom na motor. Watai jamun-jamun golom naik blow Honda. Honda gejuk di ayah tuan sabo. Ilung atau Honda tipu sagai. Yang phone mak atau Honda selawut. Yang kedua ceramah. Lu atau Honda yang sagai. Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salamu alaika ya Rasul. Makin tiga megah makin tiga selawut ni. Kadang-kadang lung ceramah atau Honda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hebat mak daripada lagi anak muda lewetnya atau Honda yang lagu. Kau adalah cintaku. Atau Honda mak bam upok cintaku bam dalam neraka. Atau Honda anak muda lewetnya mak tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Lebih agak lu mak selawut. Jaklah uluk sukun mak. Selawut hana putuh-putuh mak. Neu kejadian mak. Gebi di Allah, gebi kemudahan di Allah. Watai truk bak simpang balik kena koh muno mak. Iteboh saboh Honda cukup raya iplung mak. Anak muda pungo bah Honda. Ilung teglong bak tengah jalan mak. Watainya lung fikir menyekel lung patah Honda patah dua mak. Lung pit mata debit su mak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lung pit mata, lung preh sagai mupok. Putra yang terjadi mak, watai lung buka mata demi Allah lung pegah ceritanya mak. Lun kana di samping jalan Honda nyan mupok tiang listrik. Lun hana kenang berkat selawut. Maka mak-mak ngayah-ayah sekalian selawut bertiga-tiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Baik ikut orang Aceh bang Patek. Aduh temenak. Tanya Aceh mak 3 hat temenak mak. Dah kemah. Jadi kalau orangnya bak YouTube tu. Dia buka bak YouTube tu. Menyo play viral temenak. Jadi kalau orangnya buka YouTube mak. Pap ma kena pap ma ke di. Ok ma kena ok ma ke di. Atai ka play viral tu temenak tu bak YouTube. Tanya bak Orizal TV. Betul puan. Bak YouTube orang Aceh menyo play terkenal temenak. Ya pap ma ke di. Puau Acehnya, ya pap ma ke dia, puau agamnya. Mak, kalau ge pegah di Rafli dalam lagu mak, hana payah tak pegah, kata Nabi pegah cukup le ge pegah Nabi. Orang kuat temenak papa kehidupan. Karena orang Aceh dumpu kala temenak. Nyana yang jak bak mulut urang ku ramai, ke pap ma ku ramai urang. Pap ma ramai urang ku. Tira dungku imum nunggu ni kalan punya orang Aceh ni. Bang Patek belehan bah? Ya. Awak dia juga. Yang penting kali buat ron kali ada ni. Memang kemana mangat awak lagu. Maka tengah panitia segala pegat dakwah mana cara pegat. Dakwah le lagu kesyut. Awak dia juga. Memang tak mentang lucu. Nasirah dungku imum kok gak su baru gua di Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan dia lain jamaah ikut mak. Pap ma tu agamnya tak agak tui. Yang pap ma tetap itu. Dia urinang kalau ragam tari kapal tak dari dengkunya. Dia anak muda kalau ni nang tari ke pap ma kelit ma ke yang temenak tetap orang Aceh tu. Munya orang Aceh tengku yang paling carang tengku temenak dan orang Aceh cukup beda-beda temenak tu. Aceh Utara tu nyola keman pap ma. Ok ma. Awak Aceh Raya tengku beda lah. Ok ai hana ada tu tengku. Di video malah kiban cara temenak. Yang perlu kena pegah tengku orang Aceh papa, orang Aceh sulit, orang Aceh kadang-kadang gasian karena kuat temu. Yang anak muda je ni kalian, bak pegak-pegak panggung. Pulau anak muda lewat nyon. Iji hanai depu mak. Habanya doa mak. Jadi kalau anak muda lewat nyon mak, ieu ingon. Belum kain belum dengan anak muda ieu ingon. Bui, noyak le. Bui ingon. Yang paling mak dengan ji pijawab putra. Jadi lagi betul-betul nanjih bui dengku. Ai, yang kaim-kaim heingan bui memangkah hanjit ke bui. Tapi insya-Allah puak peluh go tak heingan ke bui paling kurang ngan musifut lagi sifut bui. Ase, no kayak le. Kop palih ka. Nyo haba orang Aceh menan mak, bak duduk. Ike ka, ko ngeri bab mai ka. Pulang kujak gede ka. Kujak amlah ta. Kena menempak aku ibu ke kok boleh aku ke aku kapali kok yo aku. Yang kapali yang kapap mah hang gadah le. Betul puan mak. Napa mak calon generasi masa depan. Yang kenyang berdia Aceh jamun. Jino dengku nang gawak lom di Aceh. Nyok info apa? Nak kemah. Ha? Lalu lewat paling galung kalau daerah-daerah kenan. Tengah musim layang-layang. Tengah musim layang. Berbedah-bedah layang. Long pegah bangun long. Oh alhamdulillah orang Aceh karena ada hiburan baru bedah layang. Nah orang keun niku kan berbedah layang mentang niku judi-judi nahinan. Kok nak judi niku makin 3 ik layang, makin cat ik layang tu makin 3 peng. Oh menan. Ternyata bak layang nak temaruh. Daerah lu sukun alam tu. You know, hobi baru peluk-peluk manok. You know ho malena lena. Elok sukun na peluk-peluk manok tu. Manok menoi dong. Ikan buk po manok tu. Mulut. Ikan dia manok. Okey. Mulut tengku. Entuk cok peng. Bang, la kemah. Puronyo tak ilanya binatang. Singah di ilanya adanyo. Singah orang akhirat manok dong. Bang, mulut. Ikan dah bang. Okey. Nyan ku. Nyo la kemah. Nyan perkata Nur Aceh ino baru-baru dak. Le perkata Nur Aceh baru mak. Sebelah draw mak umur 17 sampai 22 tahun minuman keras bak jaroi. Bahkan seminggu kemudian drop lom 5 draw ni. Anak ni muda-muda pubut dah kemah. Publo dah. Lo nak kala. Hai galak dah hai. Mangat dah kala. Aceh jino cini kalan mak. Maka mulut tujuan tak pegak mulut
nak habis maksiat di Aceh. Mak, nak maksiat ke Aceh mak? Nak maksiat ke Aceh? Menyata dua igrong-grong capa mak hana maksiat di Aceh mak. Tapi menyata jak bandar Aceh mak. Barosa di Sigli lah kemah ni. Anak mit bak bineh jalan, diusir mak di Satpol PP, digrebek kedai mak, pubut bak jalan joget-joget bak tengah jalan. Tanya orang Aceh lagi kurang hiburan. Jamun awak gam ni. Kok ya kau awak gam? Awak gam budi. Soi hana urinang hana sok jilbab. Ani inang tibi rumah hijab tengah-tengah malam. Laki maah mak, kamu tiap malam poh dua wa dakwah, pui pubut mak tiap malam poh dua nan inang anak agam yang kan mahram mentang muda-muda bak jalan Honda. So kena tham. Aceh ronyo macam nak pegah mak. Lebih ni bak jahiliah dalam ancu Aceh. Nyo yang pegah-pegah dakwahnya bani fikir gak tak. Maah aku. Ya itu lagi nak pegah abang. Nyan dari Beklam pegah dakwah semayang sabah hotel tak. Nyata you semayang pun ikut. Bang, semayang. Abu, dah lu semayang kayu. Ikutnya menyebab pegak lampu, nombor isa. Menyebab beut pot bungong, nombor isa. Bak beut meja, nombor isa. Yang bek tayu bak sembah, kemah. Ngaceh ronyo mak. Pegak dakwah, pegak aju. Manteku bek le pegak dakwah aja. Dupna dakwah lagi nyo Aceh. Pulam hana dakwah. Yang molot pegat aju dengku, tapi yang baik dia lam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancu dah Aceh mak. Kalau kemah idrop urang rata sago makin naweha makin ancu Aceh mak. Makin nasat pol PP makin ancu Aceh dengku. Memang menyata duk hina mentang dengku. Menye kata jak kena kedeh dengku. Insyaallah kata depu Acehnyo cukup gawat kehancuran daripada Nanggro Aceh Darussalam. Mak ngan ayah sekalian yang pemulia ada Allah Subhanahu wa taala, nyan mentang sebagai pembuka ulun tuannya kalau dakwah. Nyan mentang sebagai pembuka ulun tuan, maka ada kiban-kiban keadaan Aceh ni dengku. Urang tuha tanyo berkompak dalam kampung. Gesi Tungku Nurdin. Betul? Kan? Suheri. Tuanan? Sabar Singh. Sabarni. Ketua Pemuda Bang Herman. Tungku Imum, Tungku Ilyas. Kau depu dengku, nau kalian bak papan pengumuman. Tengah kuduk ku bacanya menurut. Ai, punya dakwah kampung tanya sang hanai jak gop jeut mak. Ni anak muda sip. Ganteng-ganteng. Ni ani inang ai. Ancu. Ayah cukup tari-tari tu. Mak-mak jenis kalian ai. Oh. Tak ngeri-ngeri ku. Yang perlu kena pegah mak. Digetanyo munyo lagi nyo sabi-sabi mak. InsyaAllah munyo tak kompak roh sabi-sabi. Kiban nak kompak dengku. Nengi kena mak. Yang phone. Urang tuha du nging kalen. Nyo kadang-kadang panitia beru akai ji. Peduk lagi yang kursi belum kau ke. Panitia ke tak akai. Nyo mak. Elong kali mak. Cini bayang panitia pui pegak buat mak. Hinoi peduk kaya panggung. Hinan kosong tapi tuk ngeja. Elong ku dakwah ku ajak. Pam belum kau ke yu mak. Palih panitia kadang-kadang ji. Nah kai buriknya panitia. Mak urang tuha, atuk tak pegah ke nabi mak. Ni urang tuha mak. Ya. Bu urang tuha. Tuha peut, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat, kaur pemerintahan, kaurnya kaur je, gesi sekdes bendahara, nyambut, kepala lorong, nyobut. Bere. Lanjut ya. Luar biasa mulut awakah. Bunuh urang rame sukses acara kedanyo. Urang tuha bemenan. Nyobek di urang tuha gaduh dua gede. Rampak-rampak ijakrung nonton Ikatan Cinta. Gaduh pegah bak gede. Hana betenya, hana bete je. Mata tu tak anak muda jino tapi pebut hana pelaku-pelaku sapu bak tanyo menyonanai kampung mak bagah hancur kampung. Urang tuha fikir mantang, urang tuha bertuho, bek sampai urang tuha hana tuho. Yang kedua, anak muda yang tiga-tiga yang raya-raya boh sapai. Putu nafah wanyo. Anak muda-muda yang raya boh fa. Anak muda-muda yang raya boh betih. Ayo kerja untuk kampung. Bangunan kerja anak mudanya. Anggap saja mereka Umar ibnu Khattab. Pekan Umar ibnu Khattab
hebat dalam bekerja, hebat dalam kadang-kadang bak sembahyang bah menan awak nyan manteng jitim bantu kampung. Anak muda suap seperti urung tiga-tiga dalam kampung yang hantim sembahyang lom. Pegak mulut-mulut mentang, pegak Isra Mirat, pegak Muharram, dumpu pegat. Pakai nunggu nak jeroh kampung. Yang kelih, orang kaya dalam kampung betim bantu kampung. Orang kaya baik keringat nunggu. Elong berkelam long dakwah bak sabuh tempat tu, nyala kemah. Gepegak pengumuman di panitia. Ibu dah bulai elong mak. Baik long pegah tempatnya IPD je mak, berkelam. Terima kasih kami ucapkan kepada donatur anak yatim dan mulut yang kena sumbang walaupun ron hana hino. Orang kampung kamu yang na di Malaysia, orang kampung kamu yang na di luar Nanggro, kena sumbang ke mulut anak yatim luar biasa. Nyanban dia orang kaya. Ya orang kaya leweknya panena tu. Fikir kero sagai. Bandik motor mucut abah-abah. Motor Innova, gok-gok nyan hi Innova wajah tu. Mucut menan. Orang kaya bek sombong, orang kaya bantu agama, orang kaya bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelih, yang keput, orang muda bantu agama Allah. Kemah anak muda. Anak muda, belage Ali bin Abi Thalib. Bek raya su bak jalan wate nonton bo. Elong anak galak sagai anak muda beknya mak. Umur 17, badan pijut, urang hitam, hino etno, metuk sebelah alam, tapi ke bajak laut tunggu, urang pijut tunggu, Honda bahan BU kena pot di beraya, tapi ke cik bot ibau kampung ku, nyala kemah ni muda, nyambut dia ni muda putra, HP saboh culok lam helm, HP saboh pegah-pegah abah segai ni muda but, iya. Gak ada. Iya. Gerong-gerong capa. Nyambut dia anak muda mak. Malam hanae tak kebah. Umur 17, hi 70. Hi anak muda jeno. Wate ijak nyai nak ijak umur 2 mak anak payah ijak. Ijak bajalan mentang ipreh motor kurnia lewat ijak keroi. Idang mentang nangen motor kurnia kagedih lagi. Ni kalau mak dipijut, bajak mana lah mak. Anak muda mak. Yang menyanyi keke ini kujok tipa agak-agam gede. Anak hi tagai ni. Anak muda bergagah becut. Anak muda. Ya pegah abang anak muda. Jangan pegah abang anak muda. Ni mak di Aceh tu yang agam anak muda kahi ni. Ramin. Anak agam ku bak pegah abang. Ya Allah. Ramai agak-agak model lagi yang mak ka. Cina jak usikli mak. Nejak uluk semawe mak. Nejak uban Aceh yang agam jino kabuh bedak mak. Anak muda-muda abuh bedak. Sok lueno isunti ino. Raya debit. Mak boh listrik. Ilung na pernah kuih motor tiga. Hau motor. Motor bak jalan sap du. Terus simpang muling awak nyan thero sap duduk samping. Imat nyolong mak. Pui kun. Om mi kun. Om mi kun. Ini hơi om roh mi kun. Om. Bak fakir mat. Kumat bak jaro om. Pakai baigo ketiga ni. Jijik kali kita. Ya alit mak. Agam belagi agam. Anak muda-muda yang agam. Bergagah. Beraya boh fa. Beraya boh putih. Beraya katanya. Untuk pakon. Untuk agama. Yang agama. Yang inang beda alam. Yang agam yang muda-muda inang. Buat jina putra. HP sagai. Minta sinyal sagai ji. Lagi ada banyak pungo yang inang kah. Yang dua ejong Honda mak menolong tuan. Orang pijut bawah putih benang. Mengampli lang belangnya ni nah.
Tu yang soleh muka putih. Takut hitam. Waktu takalan takut sayang deh. Oh ya Allah takut hinaunya. Waktu takalan aki mak keriting aki. Bani woi bilang. Ibuh budak bak muka sagai. Hai tu meboh budak bak nyomak. Ni kalau yang inang-inang yang nyambak pegah apa? Ya Allah lagi Syahrini di ibu kota. Waktu pegah apa? Iya kita juga gerong capa. Gerong-gerong capa tinggai. Kentang un dengan bapa Aceh mentong. Mak kini kalian ada betul pegah. Nyam menyebak foto rajin awak kok carang pegak lam. Golom yang grup. 1 ikeringan. 2 3. Nah yang menang lam foto. Anak darah dijawab wan. Mak nak iem tiat anak darah nyo termasuk nyo. Hai ikah baik lagi on jelatang nak dengar ne kangin kena ne. Kalau kau wanita baik-baik kau akan mendapatkan laki-laki baik-baik. Tapi kau kalau wanita tidak baik-baik kau nanti akan mendapatkan laki-laki tidak baik ba. Hai anak darah begat besar bernama al-haya'u minal iman